Mami, Ya, Pi. mau makan pempek lenggang, tapi kan bakaran-bakaran kita nggak ada. Tenang. Mami buatin lenggang goreng aja mau nggak? Oke. Iya, Mi. Ini nih lenggangnya udah jadi. Wah, kok udah habis, Mi? Maaf ya, Pi. Mami lapar. Nih, Mami mau buatin nggak yang lenggang panggang aja? Mau dong.